Dobrodošli ljudi u novu epizodu od Tornado Survivala. Idemo u naš world, tako sam ga nazvao, a mogu sam ga i Tornado Survival, ovo prostite idemo svejedno. To je druga epizoda danas, krećemo. Ok, u prošloj epizodi sam išao malo, sada dolazi, vjetar ide, vjetar, malo. Mi bio je super, nema ničega na našem radaru. Bog, no. Dolazi dan, ljudi. Što znači, idemo po drva da se napravimo super kuću. Super. Malo tu je kola treba. Račanaki. Malo moram zastaviti malo. Dar, u stvari ljudi, moram sam se početak timer malo staviti. Thank you for what? Tu imamo drva, tu imamo drva. Making my way downtown. We've gotta make me a sandwich. Idemo kako je ovo sransko. Sad ćemo. Idemo sve kada. Evo imamo kola, moramo ovo mlade drvanje na travno spustiti. Ićemo. I završio sam napraviti ljudi krevet, kak sam glup. Kak sam tupi glupi. Ok, idemo. Nisam napravio furnace, šta je meni? Ljudi, šta je meni? Juh. Ok. Furnace. Moramo još napraviti torčeve, moramo ovo kukati. Svi ćemo se ostaviti, ha! Keep the coal alive. I skoro pa nema. He's gonna make me a sandwich. Ok, moramo čekati dok se ne peče. Za to vrijeme ćemo mi raditi ekspres kuća će biti. Svi su sretni, bit će ovo kuća. Će me staviti ko kuća. Svi
se vesele, su se vesele, ej, ej. To je sve. So, moram štera. Glog. O, nemam više drva. Fuck, nemam više drva. Fuck. Ljudi, dolazi grmljavina upravo ispred nas i plus ima ljudi, yes. To te ja pitam, malo bolje stormova. Jer ide prema nama. Ljudi, ide ravno negdje blizu nas. Čekaj da pravo ide kako ide. Ravno je negdje tamo, rekao bi se. Tu sam ja. Ljudi, rastu nam drveća. Tudurut. Ljudi, dolazi se ovdje. Da vidimo gdje je. O moj Bože, ljudi, ide ravno prema nama, ima plusić na sebi. Ljudi, vidite ovo u desnom kutu gore? Malo je crno, vidi se samo na kutovima. Ide bliže nama! Sve malo ljudi, sekundice, neka mrni. Nemam pojma, ne vani se meni neke trube zvone, sorry, zbog ovoga izgubit ćete malo vremena vidjeti, sorry. Ok, stale, what the fuck, ja kažem. Stari. Ama daj minus. Svejedno ide prema nama.
Uj, kiša, gle ovo. Lusić. Ide. Na drugu stranu. Mrzim kad stormovi mi samo prolaze. Kažu, hej stari, ne želim biti kod tebe, I'm out of here. Ovo su tamni oblaci. Da ne mijenja direkciju ono sranje. Čujem grmljavinu, ljudi, čujem grmljavinu, blizu je ono drugo. Ide ravno na nas. Sorry ljudi, moja se igra razbila zbog nečega, oprostite zbog toga. Evo, samo nastavim, kada neke sam zezne. Joj, kako mrzim te što smije. Samo malo ljudi, samo sekundica. Moramo upaliti sve timer, uvijek zaboravim. Ok, imamo nas, nekako smo. Idemo za još jednu noć ljudi, zašto ne? Čekaj, šta? Zašto mi nema tu stormova? Zato što se razbilo, onda ti sve dispona. Kao vragu. Taman sam bio sretan da ću bar nešto vidjeti. Pa ne mogu vjerovat, kako mrzim kad mi se razbije igra, upiću ih. Proklet. Koji to izmisli, ja ću pobiti, bože. Pa, na kraju imam bed svoj, tako da mogu spavat. Mirno spavane. Napokon nešto za mene. Jutro. Gitardi. I get my way down.
Evo ga ljudi, radimo krov. Napokon radimo krov. Evo ga. Ljudi, naša kuća će biti gotova. Govorim se kao svećenike naše crkve. Onako. O, molimo se. Dok je ovdje rupa. Da je onak na gospod. Game brega. Stavit ću malo za brata. Breta. Da, ja sam mislila. Kako si je? Ljudi moramo pojaš drva. Oši. Čekaj da vidim kada da li ne došao je stvor. Jep, ništa. Nothing but end. Nothing but end. Nothing but end. Nothing. To treba pitam. Sapling. Yeah, oh my god. Okej, evo moj simulator. Evo naši. Ste gotovi, Jan? Pa to su i meni govorili, Kaj si si isto počeo da povedati? Kaj je bilo? Čujem kaj si ti? Na groblje? Da. Ti sjetiš kaj si ti meni? Kaj si ti čuš? Ma, rekla mi je da je ona glupa. Ja to snimam. Ajde mi oglasim. Treba malo prostora za gledanje. Evo nas ljudi, radimo kuću. Gledaj, tu dolje imamo sugarcane, kako se zvala. Yes, oh my. Moramo minet malo, ljudi, to je problem. Ok, još malo pa će biti gotova epizoda, tako da. Ljudi, hvala što ste gledali epizodu, molim vas subscribe-iti ključemo. Ako ste mi novi, molim vas subscribe-iti, tako da. Idemo se ljudi, tako da ne propustite video. Ljudi, to je bilo sve za epizodu. Ono što ste se čujeli.
Gledam puno videa. Kaj me briga, ne. Moram se šetam što radim videa, okej. Znači sad demat da me gledate video znači, okej. Ajde, ljudi, vidimo se sljedeće epizodi. U epizodi smo malo, u epizodi mi se razbila igra, napravili smo napokon našu kuću. Za malo nam je došao storm, ali nije. Pa dobro ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Bye bye!